Tuni ni sim gup thajing kumsang ni lesom ni legup ni ko injong Thadou thusoh akonin banoi thusoh dang ho Thadou pa ba ngai tha na nei ki taw hete thusoh ni sima ba si hlovu ache san ni sim 5 August 2026 Wednesday ni ko chun mot bun kang po pi district CRPF kem sunga constable khat su sai je in mole me ti thlo ki mo in a hi police on chi dan chu dam mo bet sa ji a thi hi lo ji chun ipg a ma le ma ki thar su sai hi tem tin pol chil nei din FIR bol bin a hi kiti India le Vietnam ki ka a ben bit na le sipai ki ka a to khom na majal sa na dia ache sa monday ni ko chun ni thum cham dinga Indian Air Force IAF Chief Air Chief Marshal AP Singh chu Vietnam zone na khol jinin thaini le hongkile ding a hi Singhi Hanoya Vietnam India Ambassador to Sring Debdu Sarpa chun na vai thunin Vietnam gamlam kai ho ko ma gam te ni ki ka ki gui zop na le ki lok ton ho meeting ani masang win neil chen masa na hi Air Chief Marshal Singhin Vietnam Air Defense Air Force Service Commander Lieutenant General Wu Hong Son to kinop to na le to khom na thul za chom sei khom ngal thonin gam te ni sipai to khom na bel bet na nei thon de chana ban tham zola ki ben bit na hole to khom na tha bi a nei thein dinga sei khom thonin a hi Indo-Pacific gamkol sunga ben bit na ki gui zop na de ta sim dinga strategic partnership no ya spaya to khom hi su ha che ding agol thon a hi tumasang jet jong chun India le Vietnam hin Jingni kho lem Nirwa Academy FC Mina ki sim ta achapa Mr. Thangsang len kipkian Indian Neymar GR into chun under 12 gotia cup jam tuan hin dop go helova tournament sunga most valuable player hin mu na chunga in sung mi tian ki pa pi na le bail hun na mai cham hin go ngin skin go na hin mun na kulpon cha ten ki pa pi se ding hin tol hona chu hi chicken go na hi hong pang chi ding jong sa lut ta in sung mi tian ko na hin ne yun a hi nam sunga dia ki ne pi ta Indian history khat in sim do gotia ka ma ki chim zo sin jikina hi pan hongla ading a hin nangma jong thon lwa hong pang te jin ami chang chi a ko ne hin bol zo pobin social media hi hong ki ta langa ko ne hi ta hi din se na ila wa pan igla hom che divin ave ave ki tem ki nu ve Ukraine intelligence on North Korea and Russia simlama missile unit ko ipan tabi tin asije Ukraine chunga gal bol na dia mancha theding ballistic missile 120 le launcher ki pego a hi ati Ukraine's main directorate of intelligence official chun hi chi unit hi Russia's 11 missile brigade noya veros area umdan aseye Pyongyang hin KN-23 le KN-24 missile base tha somli api do tan 2 July tha ki chailang ting le high level tok anei ju pha le final number hong ki ta lang ding a hi hi cha thu ki sei hi achomlam ta translate hong ki bole Manipur na hope gam I chan ham khat member gam sung lu ding in omi ati e Delhi muna kyo khom na wa apo do hi ati member gam ki chi lo Indian ki chi lo gam jan ham omi chi gofte ni ki ra dung juya member anung pi do din omi ati I chan chui tun la a thu so ngai ju montena tha do thu so ngai jo se n bon chawin mangpha